3. jul 1961. Aerodrom Batajnica. Kapetan Ljubomir Zekavica zatvara kabinu. Rolls-Royce Viper motor se pali. Prvi domaći mlazni avion spreman je za poletanje. Ali priča počinje 4 godine ranije. 50. godine bile su na izmaku, nebo je postalo brže. Nakon Drugog svjetskog rata, vazduhoplovstvo je ušlo u mlazno doba. Pravila se menjaju iz temelja. Avioni postaju sve brži, tehnološki složeniji i daleko zahtevniji za upravljanje. Obuka pilota kakva je postojala do tada, postala je nedovoljna. Za Jugoslaviju, zemlju koja je svesno gradila sopstveni put između istočnog i zapadnog bloka, ovo pitanje nije bilo samo tehničko. Istovremeno to je bilo političko, vojno i industrijsko pitanje. Dotadašnji mlazni trener, američki Lockheed T-33, odigrao je važnu ulogu u posleratnoj obuci pilota. Bio je pouzdan i dokazan u praksi, ali bio je stranog porekla. Vezan za uvoz delova, spoljašnju logistiku i političke odnose. Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo tražilo je rješenje. Avion koji će se proizvoditi kod kuće, održavati domaćim znanjem i u budućnosti razvijati u skladu sa sopstvenim potrebama. Zadatak je bio jasan, razviti prvi domaći, mlazni avion za obuku pilota. Rad na novom mlaznom avionu, kasnije nazvanom Galeb, započet je sredinom 1957. godine u Beogradskom vazduhoplovno-tehničkom institutu u Žarkovu. Ovo nije bio običan zadatak. Bilo je potrebno osmisliti celokupni sistem obuke pilota i budućnost jugoslovenskog vazduhoplovstva. Kako mi čuješ? Čujem te za peticu. Na čelu inženjerske ekipe stajao je profesor dr. Zlatko Rendulić, vodeći konstruktorski autoritet tog vremena. Uz njega među ključnim inženjerima bio je Milivoj Jugin, stručnjak čije iskustvo i znanje u oblasti vazduhoplovne tehnike i kasnije kosmonautike ostavlja dubok trag u jugoslovenskoj avijaciji. Ipak, domaći inženjerski napor bio je samo deo slagalice. Bez strateškog partnera sa iskustvom u mladim motorima i avionikom, projekat ne bi napredovao. Britanija je postala partner. Rolls-Royce, Viper motori, Folland sedišta, ključni navigacioni sistemi, a konstrukcija sa Balkana. Posle godina proračuna i konstrukcije usledila je ključna tačka projekta – izgradnja prototipa. Prvi od dva prototipa, nazvan Galeb 1, podigao se za piste 3. jula 1961. godine pod komandom probnog pilota kapetana Ljubomira Zekavice. Njegov prvi let je označio početak nove ere jugoslovenske avijacije, domaći mlazni avion je zaista poletao. Drugi prototip, Galeb 2, usledio je ubrzo nakon toga sa dorađenim rasporedom goriva i aerodinamičkim poboljšanjima. Na osnovu ovog drugog modela odlučeno da upravo on bude osnova za serijsku proizvodnju. Proizvodnja je poverena fabrici Soko u Mostaru, otvoreno je početkom decenije 1950. godine, mesto koje je kasnije postalo centar jugoslovenske industrije aviona. Galeb se prvi put predstavio svetskoj javnosti 1963. godine na parijskom aerosalonu u Buržeu, kao prvi jugoslovenski mlazni školski avion koji izlazi van granica zemlje. Serijska proizvodnja počinje 1964. godine, a 30. jula 1965. Galeb je zvanično uveden u operativnu upotrebu jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Do kraja proizvodnje izrađeno je 248 aviona G2 Galeb, čime je ovaj avion postao jedan od temelja domaće mlazne avijacije. Tehnički dizajn Galeba nije bio rezultat estetskih ambicija, već jasne filozofije. Avion je morao da bude jednostavan, robustan i lak za održavanje, sve ostalo bilo je sekundarno. U vreme kada su mlazni avioni sve više jurili brzinu i složenost, Galeb je krenuo drugim putem. Dobio je ravna krila, rješenje koje je već tada bilo neuobičajeno za mlazno doba. Ta odluka nikako nije bila slučajna. Ravna krila pružila su mirnije ponašanje pri malim brzinama, bolju kontrolu i veću sigurnost tokom poletanja i sletanja, upravo onih faza leta koje su najkritičnije za pilote u obuci. Posebna pažnja posvećena je stajnom trapu. Bio je snažan, čak i previše za standarde školskog mlaznog aviona, ali Galeb nije projektovan za idealne piste. Njegov trap omogućavao je operacije za nepripremljenih, travnatih i pomoćnih aerodroma, što je bilo od ključne važnosti u realnim uslovima jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Kabina u ranim verzijama Galeba bila je projektovana za letove na srednjim visinama. To je ograničavalo visinu leta, ali istovremeno značilo jednostavniju konstrukciju, manju masu i lakše održavanje. Kasnije su za potrebe izvoza razvijene i varijante koje su omogućavale let na većim visinama, čime je Galeb dodatno prilagođen zahtjevima stranih korisnika. U svemu, avion je projektovan da trpi greške, pilotske i tehničke. Zbog toga je Galeb često opisivan kao radni konj mlaznog neba. Nije bio najbrži, nije bio najsavremeniji, ali je bio pouzdan, predvidiv i otporan. Upravo ono što jedan školski avion mora da bude. Te karakteristike potvrđivale su njegove letne performanse.
Raspon krila 11,6 metara, Rolls-Royce Viper, turbomlazni motor, sa potiskom 11,12 kN, maksimalna brzina iznosila je 812 km/h na visini od 6200 metara. Dolet aviona u optimalnim uslovima dostizao je više od 1000 km, a maksimalna visina leta do 12.000 metara. Iako prvenstveno školski avion, Galeb nije bio nenaoružan. U nosu su bila ugrađena 2 mitraljeza kalibra 12,7 mm, a ispod krila nalazili su se nosači za rakete i bombe do 300 kg. To mu je davalo i ograničenu borbenu sposobnost, ali pre svega omogućavalo realnu obuku u upotrebi naoružanja. Galeb se brzo utvrdio kao stub obuke pilota Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Na njemu su generacije avijatičara sticale svoja prva krila, od osnovne obuke do složenih zadataka školovanja borbenih pilota. Glavni probni pilot fabrike Soko, Dušan Krvavica, koji je proveo stotine sati testirajući Galeb, opisivao ga je kao neumoran i lag za letenje. Pojedini primjerci su tokom karijere preleteli više od 6000 sati, izuzetan podvig za školski mlađak tog doba. Ali značaj Galeba nije bio ograničen samo na domaće nebo. U eri hladnog rata i politike nesvrstanosti Galeb je postao ambasador jugoslovenske tehnologije. Libija, preko 100 primjeraka, isporučivan do 1983. godine. Zambija, 6 aviona za obuku kasnih 70-ih. Zair, korišćen u zahtjevnim uslovima džungle. Indonezija, jedan primjerak kao pratnja tokom testiranja domaćeg N-250. Ovi avioni prešli su iz školskih klupa u stvarne konflikte. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Galebovi su učestvovali u lakim napadima na zemaljske ciljeve. Izgledni primjerci viđeni su sukobima u Zairu krajem 90-ih i u libijskom građanskom ratu 2011. godine, čak 3 decenije nakon isporuke. Od Beograda do Tripolija, od Lusake do Džakarte, Galeb nije bio samo avion. Bio je uspešan izvozni projekat koji je kroz obuku i vazduhoplovnu diplomatiju povezivao države širom sveta. Uspjeh i pouzdanost originalnog G2 Galeba stvorili su osnovu za razvoj sljedećih letelica jugoslovenske avijacije. Galebova platforma postala je temelj na kojem su inženjeri nastavili da grade i unapređuju domaće mlazne avione. Jedna od najranijih varijanti koja je proizašla iz Galeba bila je G3, projektovana tokom kraja 60-ih kao modernizovana verzija sa jačim motorom, poboljšanom avionikom i kabinom, kao i povećanom količinom goriva i većom nosivošću. Njegova konstrukcija kombinovala elemente iz G2 i modela J-21 Jastreb, stvarajući letelicu sa poboljšanim performansama i većim potencijalom za izvoz. Ipak, G3 je ostao na nivou jednog jedinog prototipa. Uprkos obećavajućim rješenjima, projekat nije nastavljen i nikada nije došlo do serijske proizvodnje. Pre Galeba iz iste razvojne linije proizašao je J-21 Jastreb, jednosedni borbeni avion zasnovan na Galebovoj platformi, ali prilagođen za napade i izviđanje. Jastreb je demonstrirao koliko je fleksibilna bila Galebova osnovna konstrukcija, prelazeći iz obuke u borbenu ulogu. Najznačajniji i tehnički najnapredniji korak u evoluciji ove letelice predstavljao je G4 Super Galeb, projektovan kao direktan i savremeni naslednik legendarnog G2. Ovaj avion je doneo drastično bolje performanse i potpuno modernizovanu avioniku. Zahvaljujući svoje svestranosti i povećanoj vatrenoj moći, Super Galeb se nametnuo kao idealno rješenje ne samo za lake borbene zadatke, već i za kompleksnu naprednu obuku, čime je postao pogodniji za prelaznu i borbenu obuku pilota. Prvi prototip Super Galeba poleteo je 1978. godine, a serijska proizvodnja započeta je sredinom 80. godina, donoseći novi nivo sposobnosti jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu i ostalim korisnicima širom sveta. Super Galeb bio je na korak do velikog američkog ugovora, sve dok rat nije se promenio. Ali to je priča za neki drugi put. Ovi avioni, G3, J-21 i G4, nisu samo naslednici jedne platforme, oni predstavljaju kontinuitet razvoja, prilagođavanje novim zahtevima obuke, borbenim standardima i tehnološkim izazovima vremena, ostavljajući dubok trag u istoriji jugoslovenske i regionalne avijacije. Soko G2 Galeb, svakako više od školskog aviona, dokaz je da jedna zemlja sopstvenim rukama i umom može dosegnuti mlazno nebo. Obučavao je generacije pilota, branio vazdušni prostor i kroz izvoz nosio glas o narodu koji je sanjao o samostalnosti i slobodi. Decenijama kasnije Galeb i dalje reže oblake. Danas leti u privatnim rukama širom sveta. Na aeromitinzima, u akrobatskim formacijama gde ga i dalje hvale zbog jednostavnosti, pouzdanosti i onog čistog, iskrenog osjećaja u letu zbog koga piloti izuzetno vole.
Jedan od njegovih vlasnika bio je i hollywoodska zvezda John Travolta. Detalj koji najbolje pokazuje koliki je međunarodni ugled ovaj avion stekao. Daleko od granica zemlje u kojoj je nastao. Svakako nije bio najbrži i najsavremeniji, ali bio je efikasan i pouzdan. I što je najvažnije, potpuno domaći. Galeb nije bio samo avion. On je simbol ere kada smo verovali da možemo sve sami. I dok god bar jedan primjerak leti nebom, ta era nije završena.